Kumin kum sang ni le som ni pathum in thlan pui thlir le na le ZPM sarkar bi chian na ziak tu David Sailo ama saberin nota atangin han thlirila vote tur ka hello ti ho te me tur nota a hian awain vote sang ni za sari som sari pariat lai atla a tuichong biala vote zani som ruk loi tla in atla nember ani nota vote mu zat mu phalo milang sar jinga puro siam ngeta ANC candidate Dr. Ngurding liana ANC candidate lalin liana Sailo BJP le lalsang lura ralte ANC te antel ani MLA te kumin kumsang ni le somni pathum MLA tlingthar somli te kumzat chorwal hi kumsomnga pathum point pakwa ani a kumsomnga pakhat atanga kumsomruk inkara MLA sompali omin anthanem ber ani pulal du oma hi au pafal bera kumsom sari pathum ni in kumsom sari chin rim hi pakhat chi a om ani ZPM MLA somni pasari te kumchorwal hi somnga pani point pakwa ni in MNF MLA somte kumchorwal hi somnga pali point pasari ani thung vote chungchang vote nei nuai sari sang khatvel omna Mizoram Assembly in thlan sang ni somni pathuma hian heti zong hian thlir chinila vote la atanga vote muzat percentage ZPM za a somthum pasari point pariat MNF za a somthum panga ANC za a somni point pariat BJP za a panga apumpuya vote mu tamlama chuan ZPM le MNF hi in thlau vak lowa ANC po hi MLA pakhat chau nei ma se vote mu zata chuan chetak anilo MP in thlang donila in beitok tak anlani ni yang ZPM tinna bial somni pasaria hian vote noili singruk sangruk zariat somruk a oma chuta chuan vote noi ni singkat sang ko zali somthum panga mu in vote za somli pasari an mupa ani ZPM tinlo na bial som pathuma hian vote noi ni singkat sang ko som pani tla in vote singli sangriat zathum somni an mu a vote za somni pani an mu pa chau ani ZPM hian vote sangkhat mu tinlo na bial ni tuichonga vote zali somni pathum le west tuipuya vote zasari somriat pakwa anneya tuichong BLB ka ZPM candidate in MNF candidate ane lo na phei hi chu vote singkhat sang ni chuang dai ani ZPM hi an chaklo na biala an niam tlang puya he hian an vote share ati niam ani in ne nalam MLA tlingthar ten an mani naiber tu an ne na percent chorwal hi pakwa point pariat percent ani a ZPM candidate ten an mani naiber tu an ne na chorwal chu za som pani ni in MNF MLA ten an bitum an ne na chorwal chu za pali ani thung in ne na sang ber hi aizol no true ni in ZPM candidate Dr. Vanlal thana chuan MNF candidate chu vote sangruk zanga pasari in ane a ne na tlem ber chu tuirial biala pulal dong liana MNF candidate in ZPM candidate vote som pathuma ane hi ani ruling MLA zinga chaklo na saber chu Aizol West chu biala pulal road kima ni in vote sangli zariat som pakwa in akhingpui ZPM candidate ane lo ani Dr. L Thangmoy chuan vote somli pasar in lengteng biala akhingpui ane lo ve boka ruling MLA zinga chakte ber ani party shoi tu Chief Minister nilai le MNF President Pu Zoram Thanga chuan akhingpui pulal than sanga ZPM chu Aizol East 1 biala vote
sang ni za pakhatin ane lawa puzoram thanga hi tuirial polling booth a achak ti lo chu booth angzong po in chakna ane manglo ni in an soi vote la zong zong atangin za a somthum pariat point panga amu pani na din mun alu ani MPCC President Pula Sota hian Aizol OSG Biala Akingpui Pu VL Zai Thanzama ZPM chu vote sangli zariat somthum pathumin anelawa Pusota hian an Biala za somni pathum point pali vote mu in pathum na din mun ahau ani Pulal do oma hian Akingpui Pu ze mal som zuala wanchong MNF candidate chu serchi biala vote sang ni zakua somriat pani in ane pudoma hian vote za a somli panga point pariat amupa ani pu wanal muaka BJP president chuan dampa biala MNF candidate pu larin tlunga sailo chu vote sangli za som nga pariat in ane lawa palina din mun hawin za a som pakhat point pariat amu ani vote singkhat mu pachin te RM chakma MNF candidate tuichong bial a vote singkhat sangthum zathum somli paruk amu Didi chakma BJP candidate hian tuichong biala tho vote singkhat sangni zaruk somkua panga amu TBC lalven chunga ZPM candidate hian West True biala vote singkhat sangkhat zariat som sari pani amu boka ngunlian chunga ANC candidate hian Longtlai West hian vote singkhat sangkhat zani som kwa paruk amu Dr. Vanal Thana ZPM candidate hian Aizol Not True biala hian vote singkhat sangkhat somli amuboka Vizir sanga MNF candidate hian Longtlai West lama hian vote singkhat zaria somruk pali amu Vanal lana ZPM candidate hian Aizol Not uana vote singkhat zasari som sari pani amu Lalthan sanga ZPM candidate hian Aizol East uana hian vote singkhat zasari somni pasari amua lalnging lawa mar ZPM candidate hian Aizol West True hian vote singkhat zathum somko paruk amuboka Dr. Lorraine Lalpek liana chinza ZPM candidate hian Longtlai East hian vote singkhat somsari pani amubok ani veteran until riak mizo mi puinol puiten kanin thup alang to kan politician rei to te puzoram thanga puton luya pual ziliana pularin lian sailo pulal sotate antla anni ho hi chuan ramtan an thei tok anti to active politics hi hoisen takin chosan ngam to se zoram tan mal somna ani to jok mang puzoram thanga bana hi MNF hian zoi muang in pomsela indin thar thuai se antan hlok perang aho hi chuan an tho chuak to lowang helam chu du tokila ZPM sarkar tu lam hoi chinang kumnga atlak thei kumruk leka upa ZPM ti in chuang takin sarkar na an siam nuwa an soi jing hle chuanom takpo ani thei kumnga chau sarkar le MNF chu mizomi puiten kan pai tha thei ti an chian atul khop mai ZPM party chakna atling an nilowa neutral ten an thlop na ani ti an riat angaya an that lo chuan kumnga chiang taka pai thlak in anom leng heyang social media thlenga ZPM tran em thik thu ti che em tam tak hi ZPM party member an nilo ti chiang le te se mason kandu mizo te hian mizoram mangai tu politician kan zonga kan tui hal huama ZPM hian ris kan la thup aniber kan vote thlak dan adanglam to social media kan mangtang kaya party ru kol an tlem tel tela
vot thlaka aru kol ain ru kol lo ten omzia kan nei tamma to zok ani hi eiruk sarkar na lak diklo contract in pe ka indu sakna uchuak namdang supply bul ten sum siam na project pu achop le adang te hi mi pui hian a ne in kan ne lu to a state dang el pha a mason kan du na wanga kan vot thlak dan thlenga danglam ta ani na hi man fu chat se kan thik thu a chedon thil zong zong thaduak duak fel duak mason ngal ur kan be seilo ma se in tiam na le in zor na danglam big in tum na a hi chuan a kongkar thlengin kan thlek se don lova MNF point an ti tho tilek fanga min hruai ani chuan MNF ming chiat let in tur thei kumlama no pang tak ZPM MLA a hian anom nuala social media a in veng seng manglo thlengin anom chiang experience nei lo po an tam tuang cha nil mi ma chon chiam lama in ngai tuam lek experience ber tur pudu ala hi soisel soichiat dota pu ming chiat in nu ma por om lek chin suat chang ni alo thlen huna indin mundik tak alang chiangang ZPM a kan be se na hi ZPM hian a cho chiat vai chuan mi pui thik thu hi an tur zo lawanga chor no to mi lo turin phumbo mai thei in lani in thu tiam ti lo thlin ringot ani lowa diktaka ti lo tin la hi mi puin kan te tur lai ani in MLA te an ho sa chakem party dang ang bokin a hruai tu ten contract ngalian an thok ngal urem an kosak akang okem ti te kan lo endona party dang ang bok in ni chuan ngai dan tok kan siam batang rethei huama ram mangai politician ani kan zon kha pulal du oma trong tamlo phot mai ro trong zor tiam zel zul kha mi puin an ning le a ama mai ni lowin mi tha tam tak atlak tir ati thei ma se nui mel ero ngai no abei reng tung CM tumbu reng ini ringot zongin kunga tling lowa tu emo nui mel khan kan lung alen le ange thil lo thleng leka ngai tu chiang masalawa ngai dan soinga zung chin lo acha tunin thlan don po khan chanchin buwa sarkar na lo chel to tu te lo lau thong su in su nu kan chui don lo ti lam hoin isoya west lama chuan puti BC khan CBI kan kolu tanga kan chui tir don ati boxi CM candidate ini to lova CM ini to dona tongchin riat angaya ti bak lam soitlor lovin ti ngei tur le ti chin soimi kandu tlomna MNF ninna ani rualin ZPM sarkar chana hian riat nuam tak kaum sersi by election atangin khonga in bul ain tran thara party lian pani in namen lowin an king liana candidate te chu unit ten sumfaya an tran pui te kha achangkanga TV kaltlanga campaign sum khonte kha thil changkang takle thiang hlim ani hei mai ni lo laduk dak lo nen zurui ne na saho mupa campaign siat tir ZPM a awang le a gospel concert emoti mai turin an pung khoma tong trai rual na anwar le bok hi mi puita na siat nuam ngai zonom tak ani chuti lain antlin na nikhat lek liama worker chapo thom kandong nim le mai sarkar na thok vau thenom te vau trong kam ngei om tak chak chu ngal thot siat tur om ngala ZNP atang to a tichin pei ka chu ven ngai anom thua mai thei worker satlia chu anveng seng big lowang a hruai tu bora headquarters lama phim khur deuh se ZPM theina MOT a an por ruala ral tur chu neutral te ngai na hi ani don David Sailo Congress sarkar lai atanga bultan ani a chelai siam thatur hian a tha ain a chia soitam atul thin mitam takin a chia ringot soitur sia mi tlin lo na chia soitur sia
ti an om fowa siam that tur hi a chelai ani fowa wangin poi kan tilem lo MNF sarkar khan min ngai mo hle ti a hriat theya min veru tu po an om chiang ma serin ai takin an tuanga cha a tuna chuan ZPM nen kunga chung kanin ma chon ve thung to dona engziange an put don ti chu kan hre chho zelang MNF boruak angin ZPM hongat ngat tu a kan chuak em lawang chumo na party dangdin mun zui zel tur ngai tu anate la thai lang chhun zom le ila ZPM a po an ministry formation lo chuang mai tur atangin soizui tur om chho tan ngei anga diktaka mi pui tui halna an chok ero chuan party dang pakhat zok zok hi an eiral mai thei